nimbayira islamiya ye jose unde nin jose nunu na sekeriye surtout ambeka kuma mi kan no hijiye ne banama ikiba kari kaboye addo ka foki te siranyum kade ni mami ema songa hiji anana riwaya dola ko mami mbey ala hiji sekiye ima songa hiji ibana hijima iba kiti do iya nangariya ema songa hiji ko na ija ki kasa yahudiya lama na ija kasa nasara lama lama gotila asharti we jumeye ode asheka kiye akene ya kadima na sharti udafara abijja ku yake kata dala nana hadisala qala kirako sallallahu alaihi wasallam hadisala abu hurairah be min lakale ko kira kuma na ulufe ayu waju kwa yito wajulin kono kwa ko alaka jon ikado alay hiji jaku yauka o fora yoro min doro cedo masabali ale kortora asingi kanto kere dafe akwala kachide e ko kanga hiji yokuma sawo sande do wa ala kirama songa kuma asegira kuma in kafoshi saba kirama songa kuma sallallahu alaihi wasallam kira ya ka kuma dafa watimi ako nimbe ka kuma nimma femi fawi aka no sogobe ka bo nyenyini se ni kira kungo awadoro abeke jaku yayi shekele ka gele mawma jangona fara ko sawosa yala kira ka hinay sallallahu alaihi wasallam yella damu ye fana ka foko ma kana fen sogobe fen do be kalo nyenyini niyo nye soro manyima ako hiji kera ka jaku yayi ay hiji do kortora ko sawosa wa ama songa kuma ayake na fa mame foshi ya saba aklala ka kuma na wati me ako niye mi fawi ayo mine nye mi toy akana fe sogobe o maya awma ni ne ko awo sisa be ka jaku yayi adun tina sakora e ka lajeban e ka depi o wati sam bakere ani san kemenani ni ko Allah fe na Allah la lajebi abi chokodi hiji nagabe ma chama na de ngasetuye awari ka chawma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nale kuma awadoro abike jaku yayi anka an wundu tina sakoro jaku ya mi ka ode ka ke shi kono shi kele o shi kele ma jaku ya de kani yere nege kana so shetane ki malasa sawere mbi hiji no nanga hiji ko to folo ni nga sojo ka bambe hiji nanga hiji ko to folo nyina priorité be min bolo bolma fente bolo nanga mobli do san folo nanga hiji ko to folo nga forobe mbi fe ko labe kalle muru ni fe turala nango labe folo sawere mbi hiji ala kira ki kano kada sallallahu alaihi wasallam koni hiji nana ma min kono falyata'ajjal iteli hikata hiji kon nonte ko fendo bi do ini hiji ce bana bi se ka duina ce na folo min bi bolo bi se ka ba en na folo diri mo e ka ce yate ka ke guyate koy do bi se ka wuli ka boss no hola ala bi kan na folo be kasara ka be boy bolo kata di ma wara ma ak me do de bolo kuno akunte bolo wati me fa ka munu de o blay ko na de ne ma ba le be ba kiki teliya bana kani baleala iteliya sababu do kani baleala ko yani bari li fendo kaddo ini alkaba che hala mame ati sanjambo ma do kuma songa hiji islam yoro ni hiji fora be fo islam ode nini fora ba soro kafiri do bitoro sisa yoro kafiru babra kai waruta ka tara di arabu ma ya keta kuma bishi islam ode mo kafiri kote kafiri hiji manyine few joni ye kafiri weleya jonu ko kafiri ka hiji temine ama nyine fe anyina jonu fe islamu min ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ka fo ka sharti ubara ulude kodo ati sancha mambo sandola ya ma do kunye hiji ya karuya ko be hiji corona ko nanake hiji datu ko mo seka hiji o fatura ko non nanuna wa hiji ko be tende kira ko te kaka telia ka hiji yani bare ni fendo ka duina che ibse ka dese ibito kene yala be iba soro siza ini mawbe bonyoka chibina siza ko karsa dajje ngena tsika ala yala matuguni fama mi mise ko kayode ala yi hada madete foye Allah fuledo aka bana yoroni kelendo aka fatu yoroni kelendo aka dese yoroni kelendo hada made fen dese le yere de o koni hiji nana aytele aka hiji aka na blaka ya karuya kana to shetane ki nege kana to shetane ki malasa kana fa ko a menin keta ko fe ni manyana bo folo minna nini emi ay ki kanoke shetane de boke ma chamana
mbe sanwere kono e ba do sanwere ba so be dugu ko lo sanfe wal wal me be dugu jugoro bo do o sharti bi ni ala chawa o sharti te o islamiya josen do mi ja ku ya do ni asekeriye na sekeriye ja ku ya do ikatake shi kono shekele ka fo yali te hiji shi chama fana ma do hijira sahaba do hijira bisabani ko bashi fu itola o te haramuye hiji fu samantiya ka bo ko sobe atara serola ma min be banga hiji umari kanto dodo ako laqad hamamtu an ab'atha rijalan qala umar hamina hakinna do bale umar labi fe ko o lawaliya kale mirila ka cedo uci ila al amsar ka do islame jamanawna falyanzuru kata lajalike jukata jonu laje man kana lahu jiddatun wa lam yahuj ma mi seba yenna folo ba ko banaka hiji fayadribu alaihim aljizya ko kata jizya biuka kata impo biuka ko mawdo ma hum bi muslimina ko islamo te ko robi islamo ko marako no kanga jizya sara islamo be parce que ma so hiji dala ka banga hiji ko jugo bele badde do nga alhamdulillah anga jamana ina buka famu sisa dondone folo ni jamana nunu na ya demsani kute hiji ibaye mo ba ka kurtu bede ke folo alni doya la be ka ta ju bap e iten toy folo iten ayere fe fa bi ta ayere terati la watimi ayere fe watimi fa bi na dese watimi absoro ka hiji ke ka bo ke ka nyena maya kunche siza kola ko ki labe alabato kama o famiya jugude kumbe ambolo jamana nanga sisa alhamdulillah bora ibado ni mo bi yala bi famiya nyumo so ibaya an kere fe jamana nunu masala Nigeria nunu fende be demsani fitinu ibulu de soro wita hiji a ebu yeba mi ka be warti ya wotede wi warde faranyonga kake ka wari la sugo doni ka dafa ka hiji nabi semela iboke ibse ka wari faranyonga doni ya ka sojo mogoto finyana ite torola abu wari faranyonga ya doni ka boli mafensa mogota la diola te torola ngani hiji ko faradara ba ko hiji setaya tise ka wari faranyonga ko la so doni ka hijola jamana ube farafin jamana ni tara muso nyini furula ibaya aka islamiya doni tamashe ba do be ke jume yo be nyini ngalike muso mani fitini ama furu folo ka de la ka hijiwa na fara ka hijira ba do ko dine ba sebela na fara ka ma hijiya fo ko islamiya ta sebela ko sobe o kani yere negede ibse ka doni faranyonga ijida ka hijida o de daka dila yani kasa ibse ka telefonu sa wa bire ko million telefoni wa kemeni ko sabara dengele wa kemeni ko gloki dengele wa kemeni ko monturu ni fen chamo ni ye keme fla faranyonga wa kelengele ka faranyonga ibe hiji amana jenya chuko ina wati damadoni kala nga ina hiji insha Allah islamia josendo miye jaku yaye jaku yado islamia ukam odena ala kira sallallahu alaihi wasallam ay fusamantiya chama mbafo ala fusamantiya minun kachan kosobe ahadisa ukachan akoni mami hijira i hijira kiye ni so hiji atigi hiji konona na makka fo nyogo yake aka haketu amaka fo nyogo ya nyeblauke aka haketu amata ke sosoli ke yoroi aya klito na de hiji kelaw anga ma chama mi hiji nganu taraye ubake geren sigoro de balongo baro politiki ko baro niya keta niya dota niya bota kira ko man hajja hada albayta ni mami ni son hiji mami mana ni son hiji noy alkabai walam yarfus amaka fo nyogo yake amaka fo nyogo ya nyeblauke walam yafsuq ama tieni koke ala tanama koke ama sosoli kuntauke ako kharaja min zunubihi ka yawmi waladatuhu ummuhu nay hijike ka ba abesebe ala fe dose wala inafo abaya bange domi o jema sanumando junumuto la chuko mide atikila ma besebe ala fe tende halna kun danani fusamantiya mo bi wasaka kira ko yoro refana sallallahu alaihi wasallam ako al hajjul mabrur ko hiji nyuma laysa lahu jazaa'un illa al janna ko sara foyto la ala fe ni al jannate yoro wore akwaye hiji ni umra tani kasegi aka tugunyona nasebe mamiye tabi'u bayna al hajj wal umra ayu tugunyona
ako fa innahuma yanfiyani alfaqra kika do hijini umra o tani ka segi iya ke bi dore ke ka bi fantanya ge ina fo ni yen nege bla fanda yoro la ka jeni abe nege kolo bo ala ka toto nyuma e chokomi abe sanu boni warije bo ala ka toto nyuma e chokomi de ko hijini umra fana bi fantanya ge ngabo hadama de la te o chokode la ala kira kote sallallahu alayhi wa sallam o ala ka jon aw minul labenedo ko bita hijila aya chesiri aka kitiw nyanyini ka do ko in ka jam ko in ka gele ko in senge ka bo ka fo kibita kete ka segite aka gele uma o de la kira kumbe ka hiji domi ako sahaba uma sallallahu alaihi wasallam ako khuzu anni manasikakum ayaw ka hiji minene muhammadula na min ke boke sallallahu alaihi wasallam depuis mata folo hiji kiriw nyanyini ka do mombe hiji nye mombe hiji nye wala no kere bita ala bato yelenka itita ke no fema maye kata ke kun fema ye se ba so nga jamana na ni mautara hijila nulu ye jemo jemanye ubo wele koy arabuye wa mana jemo jemanye ubo wele ko kalanendo iba do ye be tawafu la be munumununa abiki kampere yoro te ladamu yere be kan ka duwo fo ikono me abiki kampere ni duwo mi yere amanga kala duwo yere te la abika yere danga mo ba ko fe fana ba danga iba nga malien do yo no na yo jema jama chama ba no fe dra bisra faraka tukulu ko amin amin fa do be kashi fa do bu yere filme se ne jumaye iba sura am ata kizi do ale kon wulla do tara ijila be korto akata doro amba nyenyini nimbanye amodo nimbatnye amo nyenyini akoni be mo fe ni mo tara yoro mi afana bitaye yo de ba yo do bita kebalike wallahi ado bita fu be dese anye ma doye safani marwa amba do ala kira sallallahu alaihi wasallam ako safani marwa bi boli chien wolofla ni tara safa o ikeleye kulu do de be bitawla safa chien kele ni segera kana marwa o chien flaye abi jate o fika o wolofla dafa me do ba ke wolofla fana sigero ma wolofla ama kara mo nyini nga ma nyini anya do sigile ya desele do kale tama ngo mungere kale sengana de engu yali mangene munde bala ko ay safani marwa boli wolofla fana sigero ma wolofla kasoro manyina afi afara kaka ke chien wolofla ngaba ayake wolofla sigero ma wolofla foka dese tamana wolma bita yere bana afara ko kira nana ni yoraina ata nyanyini kira ye munde fo o jorola abi yele fakati jo fo kuludo safila labti yere bana kasoro ala kira mo fa sallallahu alaihi wasallam wajala kalan kadide oni bita ni yorono na nyanyini kaddo ne hiji wati formation minum beke o damate wasakede gere karamogola ika kiri nyanyini kaddo ika hiji kiru nyanyini wati dama doni doro ni ya kala ibado wallahi ma do temena anga ma korbo temena ya ammo kew anam faw islamew alaka hina ula uluku ye hiji nyanyini kaboya usiena katamaga oya soro avion kote ni mimba mira kwa we hiji tu abuka avion na ni asoro tu abu ma avion soro folo okume boya usiena katamaga ado fatura serala do yere tara fatura do yere nu kumbe taw tato obe ya fa umusomo ka labla fa taro be sege tugune o ma chama be jamana kono ya ay bogode akacha minun tara maka usena o ijija kana kulonga hiji ko la fiu ni ala ya seki yedore tele kata o ijija ka dusuta wallahi ni ya dusuta ala bi deme ni ya dusuta ni sebei Allah subhanahu wa ta'ala bi deme ala ka ko betende ala be yere la jamun kadiye ala ba la jeske ko imbi yere sebel ala tinyatigiya ala ka soroki tinyatigiya wa ala kirako sallallahu alaihi wasallam ko ya ka hiji baraw mine ale muhammadula aka ke ina fo ale ya ke chugumi ka ala bato yelenka ibe tono sorode la nga ka ala bato ni dungona baraji tola de ebe senga doronde ibe senga dorati lafiya odela niya yi basra mauchama alla sili be kalambaliyai dine kanuba la kuraji bala nga kala nite ubuta kebalu ke yeno dobe ubuta nyoni kulu yoro dobe anyo yobuta kata mo to sebe anya doya buka mo to sebe ngoya libuka mo ko niye mama to sebe ya ko tikibina hijila anengo ere do ngoye to be mi ngoye to sebe mi nena na akale to ma sebe ya e to ma sebe nana edu meta ba mo gore mo kibo to sebe kata faral lese kibe mo do to sebe ko ba to bina hijiye weleli de ni weleli serima iba jabi o e fana ka tinya tige ka yira kwa kadiye o de la hiji be ke wati mi ala ko ibrahim mo ka weleli ke
ako wa addin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijala ibrahim weneda mau kana hijila ibrahim ko ala makale kanti robbe soro ko ako kani hami kanko kani hami ibwa bi sero mo kani hami ne mi blawla e ka kuma doro akuma na ala ya Allah se fe fe ne bita hijila bi ka ibrahim ka welede jabi ala ko ala riba Allah se abo chogo de la ibe de le baye sanwo sa dobi fara jamaka kafiru ma se ka fura soro fe mi na yode wa alkaba tita bato de ala kelebantiya de bita sabatiye kayira ko ala ikeleye kayira ko foyi tiseka fenye hada made ni Allah subhanahu wa ta'ala te odela hajarul aswad umar bita sumu domi akoke fara kurunde te nafanya te toro se mogoma ni ne kuma kira ki sumu te sumu ni min ba mi da ko bita alkaba bato wal ma ko feno de be alkaba kono foyi te alkaba kono alkaba e so barka made so mi na jora so min joli ka koroni hada made unye dugukolo yoro folo min dana bato kama ودي الكعبة في يومي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة قرآن ده كتير أمباني نالا في علاقة فاميا نمان داما علاقة تنيا يرانا نا يرانا كان دم عنا بارا أكا كلو يرانا نا يرانا كان دم عنا يورو جنيالا كالله سبحانه وتعالى دل أكان صدني هيرلا أكان صلى هرا هيرلا أكان كيشي تسمع لانجابا ما أكان ندسكون كيلكوا كان كندا كان ين الله سبحانه وتعالى في هجين نجاب ما منونا علاقة نغيوية علاقة هجين نغيوية ما منو يرى أسرع نون دور النجابول على كابلا جل نغاوي منو أن الدنو غرزجلا نينا نوبنتا على كسر نغاوي أكيتشو نيوما على كان نغاوي وكتا كهيرا لا كسري هيرا لا كسري كنا سموه سر هيرا لا كالله سبحانه وتعالى دلي جمانا يكاب بسيجي عن الإسلام جمانا بلا جل فتنة منو بي على كان كيشي فتنة وتورما فتنة دغولنا بانغني على دبسك فتنة نون دوكا على فتنة نون بلا جل دوكا أنغا جمانا عن الإسلام جمانا بلا جل سالين كيشي كو نيني على فيا كوكا كجون كنا كتشيدكا